Ui, ok, đang tiếp tục nhé. Ôi, bang. Hey guys, good morning. Apa yang sebaik pihak ini ka vlog jangan mencari kesini te nama apa mencari ngamut lej pet yaki hapen thor la da kala long ne em ban ot ka ba te ngan sapet kan long kum na ta mencang wan ka super bajung ui nomor mencari hang pom dan ula long tem ka ba te ngan lej pe la da long ne em namar ngaro la slam ngampat lej rehat nengka nadu bangi wan ketugas ni bang lej lok ketugas ni ngan pe kan long kum no menta kas ni jeng pengat wan tegel air menta ngala rong hau ne o highway ba lej atau ka pentor jongi ngala jan po he sa shipang kum tu nama Rosurok highway tegla sung thu he ulong kum no ta ngan peni pi udah tahu Surok highway la thaj sa ka kêu oi oke lalun penyang thare ta asyo nyada dahi pala alun penyang Pepi udon uba ala stem ukba Andre udon pod suwe ujaj badang jerngam menta teo chungi ngam pati pre ulong kumna ngiro uyade kumne batu kba try menta ola la per karong la stem kum tu highway oi full speed to là lun penyang biang ngara da ka super baj makenaro ka kambon ka bangayat ka kejat bana ka pasyong ha cerong baj untuk yo ra super baj mo namar la na banong 90% kontu ngayat nya kejan tang 10% ni ngasong dak super baj hap chong biang bernai penjak jing tat ui dah apa teh pok te lak wai oi oke lak biang mentah ngah biak jang ne pe mentah namar galanti jungi kadri kato ngah biak jang ne namar bangara dak ne ke super bike kadang kawe galanti kaba ka super bike ki like ban lej apoi biang hau highway ubadon hapo Delhi tenane udo highway udo bangi wan mene ketu tu de highway hapo Guwahati ta ngan hawiya de kaneka lenti klau amlele re ke bala tebet ban wan ka spot ban drive ya ki bike ta kam don bah ka experience ada tengala apoi menta tangla ka bayat ka kejat bani ka basyong ka super bad paju ka bajungi menta ola along stem he kadur ola kami peri ba ketu ka ba ngawan to sisen menta ngin hap sa kumba stayo kumtu hi satang une opena munda pada bahare menta ta une ta ungi shaki be hadin be
Kaya hang tedon kawe kala du kabala stem malu mala ta kedon kita kisim arlai teli hang te kibaya kerwen ta ngalai ban persang ban pentut ya kita isia la bam lut ga kisim stang we arteli batang sa ta kawat ka iro ngamra armanta tangan sa siapa penkelam kuntu pekumbah penkelam Tarzan jobong no kalalut he lagi dikeu poin tu jangan persang match wakne kalau kuno kebang pe ngahabra ayin nalor sabah kajar ngamra ramantasni te ngahapan bam pen kedang pen hek kepok da keneka kad mentah te ngaran ye saar lai teli kutu tamba kalau si barak lah bam lut gitu ki sim ki merat ai tum tiura lah semai mo sakene kawengan keruwet ta rai sakene tang ala kadang kena he dengan lepan kawan nato na yung hanman at kami jungang ne bahajan mas pom kudo malu malakat ka ba la nang ban rasing ta ngan rasing ngan sabam dala da bam jai kudo jani men sngi tepi ngan kruet sakane kawe nama ba ala sngaw mandala khanja te wan lada bam kadang da ketuka ladu makana roba kata ka kepok te no tkan he te ngan dai khai na banta sa don kumba sebagai seteng te ketuka cách ngadang bu hang te haying hanman manta ngan dai sim swa ya ka super bike nang ne ngan dai khai no ta he ngalabu hang ne kala saya ka kam long thias khndiat te ngan check ka long kum no nang ne hang do hang te ha khman da dei ba ka ya jiao te ngan bu hang ne hadu da poying ha ka super bike te da dei ba kam ya te le no mo ap chenye ka style ka best pe ka ni ka style junga oi break shay oke break udang biang toh lele oi full speed ani itulah biar toh om lele ada ta oi ngan pen aja full break nang ne hadu ha two lane tamar yola se break un safel ta ngam nom yo sure break benta ta ngan pen poi direct baja po ka two lane la biang mo ngin sedang na kajingnya ya kene ka Superbike 2021 ta ngaro menta sa chpang e kum to ngala poi tamar tang supay ha pagkatulen de plas mo to hi ka kam suka lenti ni jing shit ngi
lajan yong sakaya sakadur te le amno mo habla ayong lupa te bam ui ok đang tiếp tục nhé ôi bang kelalong tubuh kena tau lele remo tang mendas ngehap tang mendas ngi te ngasu long kena nak jubor namar le samla si le samla te dan rebus ngotenat dan re balaj mo ya kena ke video te ngan le kena nak mentah te ngakerpat dikis membahas laj ya kena ke video namar kibun ha ke ba page ya ke video tang ba kim nom subscribe re ya kena ke channel jungi ka Jongpi Production te ngakerpat ya pi kita ke baju page ya ke video membahas subscribe ya kena ke channel jungi ka Jongpi Production te ngadang nya full speed ya ka superbike mentah ni te sa pang betul ngalak poying namar ka superbike 2021 te hilak ngotu hi ka jing speed te iya ui la thach namar ba shisin shisnam nya superbike te ta jing thach ketika ka yum tu ka Lamborghini te pipet mentah ne ngadon hapo ka showroom jong ke luxury car ke luxury bike ek tu ta kane kadai ka Lamborghini jonga dei sorry kane kadai ka super bike jonga 2020 ta katepat kadai ka Lamborghini ta sa sipang tarai la sai ek tu ngan sa nya sa ka Lamborghini ta mentangan nya da kane ka super bike jonga namar ba kata ka jing thach kala kham thach khendiat mentah ta nga sedang ro ka vlog menta nang mene dan step hangne ta menta janmir ro ngan penkod hangne ha ka jaka badan ki showroom luxury superbike ki luxury Lamborghini ta ngan penkod na ya kene ka video jonga ta lada Facebook tenat ya kene ka video jonga semua bahasa like sa share bat sa subscribe ya kene ka channel jungi ka Jongpi Production teh ngin saya kendu hakawai ka vlog video hadu bangin saya kendu piang saya shisin dang yepe ya ka video jungi ka Jongpi Production badang yepe ya ka video jungi ke badan hapau ka channel sa check mo bye tentenan full speed